With agus fáilte go dtí an rang gaeilge inniu bhhailm fécinint Saoire in Éirinn. Okay, so tá tú ag dul de leitheanta Saoire in Éirinn. So féic an sin tá a lán le déanamh in Éirinn. There's lots to do. Okay, so féic na Roireach atá listathe an léirscáil seo. Look at the attractions that are listed atá listathe an léirscáil seo on this map. Déan liste ibre hain duna háiteanna in a raibh 2. Okay, so scríb liste de ein áit in a raibh 2. So an raibh 2 ag cruach fórach ibre hain, an raibh 2 ag bin cuilcach ibre dó. Cad é bin cuilcach? Cad tú fécinn dir sin? Is it Tara Hill? No. Okay, so chuirteach déan Google sin, ní is gum cad é sin. Ibre 3 Tóirí, so it's Ilan, Tory Island, Tórig. Okay, agus a riile, tá a lán. So ibre hain déan liste isteach I de chópléir, scríb an gaeilge agus an béarla. Okay, den liste sin hain go dtí a cuaigteag, and then chur tic in aice leis na cín a raibh tusa ann. Okay, so mar hampla, cruach fórach, Crow Patrick, bhí mé I muo, an bhlíonn se caite agus hui mé suas cruach fórach, so tic in aice sin. An diggin tú? So an gaeilge agus an béarla. Then ibre dó. Okay, ibre dó, so den háiteanna wathleat cuairt orthu. Okay, so instead of a tick this time, you might just put a little X. Okay, X, which means haven't been there but bawahlam dul. And then ibre a 3, den háiteanna nóir wathleat cuairt orthu. Any of those that you'd say, nah, wouldn't be my thing, not my bag, níl sim a go maun. Okay, cur circle in Akadash. Okay, circle, little circle beside it. Okay, code it for yourself. Okay, an sin, tá tú críochnathe an sin task a hain críochnathe, an ish task a dó. So scríomh agus leabhar, so cén áit in Éirinn a bar ditse. So where's your favourite place in Ireland? Déan an ceisneoir seo leis an duine in Acalat. Okay, well, níl aon duine in Acalat, there's nobody beside you, you're on your own, tá tú ide éonar. An aon tíon tú leis na turhí. Okay, so what you'll do is try to tick 2 that you agree with. Okay, so ibre hain tá sim ulmhór agum is star na Éirinn. Okay, sim, interest. Ulmhór is massive. I have a massive interest in star na Éirinn, the history of Ireland. Okay, ibre dó tatníon Siri gníomhaíocha lom. Okay, bhí sé sin a gcuin, we've had that Siri gníomhaíocha activity or adventure holidays. Ibre 3 is fearlam a bheith in mu faoin air, outside in the air. Is bralum. Okay, so cad is bríd tatníon lum? I prefer tat simagum, I have an interest in. Is fearlum, I prefer. Is bralum, I really like. Okay, so just be cuairmachtal folklore mahan seo. Okay, is bralum ski elegant, I like to relax. Okay, B and sin. So you have to tick 2 that you agree in, and then you're going to write them in. Scríomh tú isteach sa chópléir. B. Bhrálum gach Roireach stara in Éirinn a eáil. Okay, is fearlum, I do prefer. Bhrálum, I would prefer, I would love. Bhrálum. Is brálum, I love. Bhrálum, I would love. To see gach Roireach star, every historical site in Éirinn. Is fearlum Siri curryhacha achtrúla. Curryhach, exciting. Achtrúl is a kind of, I suppose, an adventure holiday. Ibre 3 is fearlum a bheith san íontas. Cad is brilliant fion. Oh, tá buacail sin fion. Wild. So an íontas, the wilderness. An a bhaith sin focail nua dit. Ibre 4 is brádam Roireach hiacánta. What kind of sites are they? Síocháin. Cad is bríd a Síocháin na Gardaí Síochána, the guardians of peace.
So peaceful sites. Okay. Okay, agus leanaraig C agus D. Okay, so scríomh an Gaeilge agus an Béarla. You're going to pick piochan tú gá ceann as A, pick gá ceann as B, as C agus as D. Scríomh an Gaeilge agus an Béarla é de chóp léir. Gan Éirinn tá leat, slán.